عمر خیام یکی از اولین ها بود که سیستم تصنیفات معادله های الگبروی را تهیه کرد. او در آثار معروف خود راه های گئومتری حل معادله های درجه سیوم را با بریدن کانوس و پارابولا پیشنهاد کرد. این کارها اساس رشد الگبرا و گئومتری معاصر را گذاشتند. تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروند تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон бигардонем. 18 август суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин доир гардид. зимни суҳбат сарони давлатҳо масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва ҷанбаҳои алоҳидаи муносибатҳои ҷӯронияро баррасӣ намуданд. пешвои миллат бо таъкид бар аҳамияти хоссаи сиёсии натиҷаҳои музокироти президентҳои Федератсияи Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Аляска барои коҳиши сатҳи ташаннуҷ ва таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ дар арсаи байналмилалӣ аз раванди мусолиматомези ҳалли буҳрони Украина ҷонибдорӣ карданд. дар ҷараёни суҳбат ҳамзамон оид ба масъалаҳои ҷории ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Русия ки мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб қарор доранд табодули назар сурат гирифт. ҷонибҳо дар робита ба идомаи муколама ва тамосҳо дар сатҳи олӣ ба мувофиқа расиданд. 18 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иртибот ба фавтидан ва осеб дидани шумораи зиёди шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Покистон бар асари боришоти шадид ва обхезиҳои фалокатобар ба президент ва сарвазири ин кишвар муҳтарам Осиф Али Зардорӣ ва муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он аз ҷумла омадааст. дар робита ба ин мусибати гарон ба шумо ҷаноби олӣ мардуми дӯсти Покистон ва наздикону пайвандони фавтидагон тасаллият ва ҳамдардии амиқи инҷонибро изҳор менамоям. ба тамоми осебдидагон шифои ҳарчи зудтар хоҳонам. истиқлоли давлатӣ нишонаи ҳувият ва озодӣ, ифтихор ва номус, рамзи саодат ва шарти бақои миллат, соҳибихтиёриву соҳибдавлатии тоҷикон аст. бо фароҳам омадани шароиту имконот дар ҷумҳурӣ вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва молиявӣ беҳтар гардида, рушди устувори соҳаҳои муҳими иқтисодиёт таъмин гардиданд. шаҳри бештар дар таҳияи Мансури Ҷалол. дар амал татбиқ намудани барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва раванди амалигардии ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани кишвар, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва самаранок истифодабарии он ва саноатикунонӣ бо суръати мамлакат имконият фароҳам овард ки рушди бонизоми иқтисоди миллӣ таъмин гардад.
تنها در دوام 10 سال اخیر حجم مجموع محصولات داخلی به مراتب افزود، بازار داخلی تامین گردید و سودای خارجی رواج یافت. اگر سال 2015 هم مجموع محصولات داخلی 51 میلیارد سومانی را تشکیل میداد، این رقم در سال 2024 به 153.4 میلیارد سومانی برابر گردید. در دوام سالهای صاحب استقلالی در زمینه تطبیق سریوقتی و صفتناک حجت‌های استراتژی سطح کمبیزاتی از 83% سال 1999 تا به 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان نشاندهنده‌های ماکرواقتصادی از جمله مجموع محصولات داخلی در کشور تامین گردیده. به حالت 1 ایول سال 2025 حجم عمومی مجموع محصولات داخلی با 70.9 میلیارد سومانی برابر کرده شد که رشد واقعی آن 8.1% را در بر میگیرد. رشد اقتصادی ملی اساساً در این دوره از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی در سطح 24%، مجموع محصولات کشاورزی در سطح 9.7%، خدمترسانی پولاکی در سطح 12.8%، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی 14.6%، بارکشانی 9.3%، گردش سودا 2% و مسافرکشانی در سطح 5.8% تامین گردید. در برابر نائل شدن به هدفهای گذاشته شده دولت و حکومت کشور و فراهم آوردن شرایط مساعد، امکانیت رشد بخش واقعی اقتصاد ملی و بلند برداشتن رقابت‌پذیری آن به میان آمد. صنعت که یکی از ساحه‌های تامین کننده اساسی رشد اقتصاد ملی به حساب می رود، در این جهت صنعتی کنانی با سرعت کشور همچون هدف چهارم ملی و سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلان گردید. حالا استحصال محصولات صنعتی در مقایسه با نشاندهنده‌های سالهای اول صاحب استقلالی افزایش یافته است. اگر در سال 1991 همگی 358 کارخانه صنعتی فعالیت میکرد، در سال 2024 شماره آنها به زیاده از 3000 رسیده است. در سالهای اول صاحب استقلالی مملکت استحصال محصولات نشاندهنده‌های نسبتاً پست را صاحب بود. امروز باشد در این سمت نتیجه های بهتر و خوبتر به دست آمده است. اگر حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 1991 60,000 سومانی را تشکیل داده باشد، این رقم در سال 2024 با 53.8 میلیارد سومانی رسیده است. در دایره هدفهای معین نموده رهبریت دولت و حکومت مملکت، برنامه میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025، برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و برنامه میانه مهلت اقتصاد رقمی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 قبول و عملی گردیده ایستادند که آنها برای رشد استوار اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. جهت اجرای سریوقتی نقشه کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت شهرک و دهات ناحیه فرخار از جانب صاحبکاران و ساکنان آبادگر کارهای سازندگی وسعت می‌یابد. انور شاه سیدعلی زاده گزارش می‌دهد. استقبال سازوار از جشن 33 ملی 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخار با راه‌اندازی و عملی نمودن نقشه چاره‌بینی‌ها و تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت و حکومت مملکت در سطح ضروری به راه مانده شده است. تا تجلیل این صحنه مهم تاریخی روزهای به شمار مانده در این زمینه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی، جلب صاحبکاران محلی، ساکنان و اشخاص سخاوتپیشه و مهنت‌دوست ناحیه به خاطر اجرای سریوقتی نقشه و هدف‌های پیش بینی شده، کارهای آبادانی و سازندگی در سطح محل به طور شبانه روزی ادامه دارد. این نوبت خرد و بزرگ دهه کوهندیار جماعت دهاتی وطن ناحیه فرخار با احساس گرمی ماهیت وطن دوستی در نیمه شب به هم آمده، با متخصصان و راهسازان تدبیرهای تعمیر و نوسازی راه دهه‌شان را ادامه داده ایستادند. باید یادآور شد که سال گذشته در همین شب و روزها بیش از 7 کیلومتر راه ماشینگذاری حدود جماعت دهاتی وطن خصوصا دهه کوهندیار منفرش کرده شده بود. در دایره چنین تدبیرهای راهسازی اینچنین در کوچه‌های دهه برای چراغان‌کنی ستونپایه‌ها نصب کرده شدند که شبانگاه نیز ساکنان کورافتادگان می‌توانند به مشکلی رفت و نمایند. حالا باشد ادامه چنین اقدام و تشبث‌های پیشگرفته صاحبکاران و اهالی این روستا رواج تازه دارد. با استقبال جشن 34 سالگی
استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهاتی وطن کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد. در حدود جماعت دیهاتی وطن با مسافه 15 کیلومتر راههای محلی به نقشه گرفته شده است. تا امروزه 12 کیلومترش را منفعش کرده ایم. با این در دهه کواندیار جماعت دیهاتی وطن با مسافه 1.5 کیلومتر عین حال کار ادامه دارد. باز نقشه داریم که 2 کیلومتر راهی بین همین دهه را تا جشن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منفعش نماییم. کارهای راهسازی در جامعه شهرک و دهاتی ناحیه فرخار امروزها به حکم انعنه درآمده. در دیگر دهه‌های ناحیه همزمان مرحله‌های گوناگون کارها در این سمت با مرام ادامه دارد. راه‌اندازی و عملی‌گردانی اقدامات شایسته و سازنده صاحبکاران با ننگ و آل محلی، شخصان احسانکار، ساکنان زحمت‌قرین و محنت‌دوست بیشک از پایداری، استقلال کامل، وحدت و یکدلی و اتفاقی و سرجمی ساکنان سرچشمه می‌گیرد. هدف اساسی تشبثکاران باز هم به سهمگذاری در تحکیم استقلال، تقویت خودآگاهی و خودشناسی ملی نورسان و جوانان، بهتر نمودن وضع اینفراستراکچور دهات، تدریجاً بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان این روستا و دسترسی به زندگی شایسته اهالی زحمتکش ناحیه نگرانیده شده کارها در این سمت در آینده باز هم وسعت خواهد یافت. انورشاه سیدعلیزاده، سعید حامدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. با مقصد در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر استرافشان بنیاد 990 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا به امروز 80% انشاءات مختلف موردی بهره برداری قرار داده شده است. گزارش همکاران ما. با اقدام و تشبث‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان به استقبال جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تا این مدت از 990 بند نقشه آبادانی سازندگی‌ها 785 عدد آن با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر استرافشان، سهم صاحبکاران وطنی و برون مرزی، اهالی سخاوتپیشه و اشخاص به نیت ادای حج عمره مبلغ کرده مورد استفاده قرار گرفته صدها نفر ساکنان محلی با کار دائمی و موسمی و معاش خوب تأمین شدند. فعلا جهت عملی سازی این دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوج کارهای ساختمان و تعمیر و از نوسازی 23 انشاءات مختلف ساحه معارف با فراگیری نزدیک 20000 جای نشست، 45 انشاءات بلندآشیانه استقامتی، ساختمان بیمارخانه و مرکزهای سالمگردانی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و ورزشی و سیاحی با مرام ادامه یافته ایستادند. بزرگترین انشاءات در شهر بنیاد شونده ساختمان مجمعه بسیار فونکسیونالی شاهراه ابریشم از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود مبدأ نور که فرمایشگر و پودرچی آن محسوب می‌یابد به شمار می‌رود. لایحه مجمعه مذکور از طرف شرکت لایحه‌کشی ارخیکامکی شهر دوشنبه در یک جایگی با متخصصان جمهوری قزاقستان آماده شده با کمک و دستگیری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان و صاحبکاران وطنی بنیاد گردیده ایستاده است. طبق نقشه گنرالی در آشیانه یکم در مساحت 4500 متر مربع گیپرمارکت که در یک وقت به 500 نفر مزاج خدمت می‌رساند بنیاد می‌گردد. اینچنین در انشاءات بنیاد شونده 116 خانه استقامتی، مهمانخانه، کینوتئاتر، تالار ورزشی، جای برای آببازی، طربخانه، ایستگاه کلان نقلیات، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی به نقشه گرفته شده. صحن وسیع آن با درختان از خارج کشور وارد گردیده مگنولیا، لیپا، کدر و مژویلنیک آرا داده شده است. ذکر گردید که بعد کاملا به استفاده دادن انشاءات مذکور بیش از 100 نفر ساکنان محله صاحب جای کاری دائمی می‌گردند. در این روند کارهای آخرین پردازگری در دو بینای بلندآشیانه استقامتی که از جانب صاحبکار وطنی فردوس عبدالرحیموف قامت افراخته است ادامه دارد. در نظر است که انشاءات مذکور در عرفه جشن 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گیرد. ساختمان بینای بلندآشیانه جمعیت دارای مسئولیت محدود کیروپول ساختمان نیز از جمله انشاءاتی است که با طرح و نمای معاصر و طبق طلبات معیارهای شهرسازی از جانب صاحبکار وطنی خورشید حیدرов در همکاری با ساختمانچیان چینی بنیاد گردیده ایستاده است. طبق نقشه تصدیق گردیده انشاءات بنیاد شونده استقامتی از 18 آشیانه کشاد و برهوا عبارت بوده. در تخانه و اطراف بنا بنیاد ایستگاه نقلیات و جای برای بازی کودکان در نظر داشته شده است. برای سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگرد استقلال دولتی از زمان در شهر استرافشان تا امروز 766 عدد آنها با تمام معیار و قاعده‌های معماری ساختمانی بهره برداری قرار داده شد که این 80% نقشه مذکور را در بر میگیرد.
авҷи корҳои сохтмону пардозгарӣ дар бинои нави прокуратураи шаҳри Бомаром идома ёфта истодааст. Бино аз 4 ошона ва 10 утоқи корӣ иборат буда, бо кӯмаку маблағгузориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан қомат меафрозад. боиси зикри хос аст ки таваҷҷӯҳи сокинону соҳибкорони Истаравшан дар баробари бунёди биноҳои баландошона, инчунин ба сохта мавриди истифода қарор додани корхонаҳои саноатӣ низ пешсаф мебошанд. коргоҳи саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди асри обод ки ба истеҳсол васлу насби мизу курсиҳо ва фурӯши мебел машғул аст, бо фароҳам омадани имконият ва фоидаи софи ба даст омада ҳудуди корхонаро васеъ сохта истоданд. бинои нави иншооти саноатӣ аз 3 ошона иборат буда, алҳол дар он чандин нафар устоҳои соҳибтаҷрибаи Истаравшан фаъолият бурда истоданд. гуфта шуд ки ободониву созандагиҳои мазкур самараи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаҳду талошҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. ягона воситаи асосӣ барои истифодаи ба мавриди чароғоҳҳои кӯҳистон зиёд кардани саршумори қутос ба ҳисоб меравад. зеро қутос тобовартарин ҳайвон ба чароғоҳҳои камалаф ва ҳавои сарду камоксиген ба ҳисоб меравад. ҳоло аз саршумори умумии қутос дар Тоҷикистон 74% ба бахши аҳолӣ рост меояд. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи Рошқала гузориш медиҳад. вазни зиндаи ин қутосҳои калон тақрибан 700 килограммро ташкил медиҳад. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар шароити Тоҷикистон қутоспарварӣ аз имконияти муфид барои бо арзиши паст истеҳсол кардани гӯшту шир ба ҳисоб меравад. аксарияти вақт қутос аз чароғҳои табиӣ ан тобистона ва ан зимистона истифода мебарад. вақте ки барф борид, то кадом андоза дар давраи сардӣ ва то кадом андоза дар давраи будани барф қутос метавонад ки аз табиат истифода барад? қутос метавонад то баландии 20 сантиметр барф ҳама вақта аз чароғҳо истифода барад. аз ҷиҳати он ки вай ҳама вақт аз чароғҳои табиӣ истифода мебарад, дар ҳақиқат аз ӯ гӯшти арзонтар истеҳсол карда мешавад. тадриҷан зиёд шудани саршумори қутос далели рушди ин самти соҳаи кишоварзӣ дониста мешавад. соли 2000 саршумори қутос дар ҷумҳурии Тоҷикистон 9349 сарро ташкил менамуд. ин ҳоло ба 31720 сар баробар шудааст. яъне соли 2025 дар Тоҷикистон саршумори қутос нисбат ба соли 2000 3.4 маротиба ё 340% зиёд шудааст. ҳамин гуна чароғоҳҳои камалаф ва иқлими хунук аз талаботи шартӣ барои парвариши қутос маҳсуб меёбад. дар ноҳияи Рошқала 20 мавзеъ мавҷуд аст ки қутос дар давраи тобистон дар онҳо нигоҳ дошта мешавад. дар марҳилаи якум қутос дар қисматҳои поёнии ноҳия нигоҳ дошта мешавад ва тадриҷан баробари об шудани барфу фароҳам шудани имконият қутос ба баландкӯҳҳо ронда мешавад. масалан ҳоло мо дар мавзеи ҷавшангози ноҳияи Рошқала қарор дорем ки ин ҷой аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 4200 метр воқеъ аст. дар ин ҷо қутосҳо то моҳи сентябр нигоҳ дошта мешавад ва баъдан ба чароғоҳҳои тирамоҳӣ ронда мешаванд. дар маҷмӯъ майдони чароғоҳҳои камалафу сангзор дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Айнӣ, кӯҳистони Мастчо ва Лахш 1 миллион гектарро ташкил медиҳад, ки барои нигоҳубин ва парвариши ин чорво мувофиқ мебошад. воситаи асосӣ барои истифодаи чароғоҳҳои баландҳо қутоспарварӣ дониста мешавад. бо назардошти ҳамин, имрӯз ҳадафи ҳукумати кишвар барои истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ ва зиёд намудани саршумори қутос равона гардидааст. қутоспарварӣ дар таъмини амнияти озиқоворӣ ва шуғли аҳолӣ нақши ҳалкунанда дорад. таваҷҷӯҳи сокинони ноҳия дар самти қутоспарварӣ хеле рушд ёфтааст. саршумори қутос нисбати солҳои гузашта тараққӣ ёфта истодааст. рушди минбаъда дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ таъмин карда мешавад. соли 2024 бо амалишавии барномаи маҷмӯавӣ рушди чорводорӣ, паррандапарварӣ, замбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 70 сар қутос харидорӣ ва ба хоҷагиҳои ноҳияҳои Рошқала ва Ишкошим супорида шуд. ҳоло зиёда аз 74% қутос дар кишвар ба бахши аҳолӣ рост меояд. оянда аз ҷониби вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд кардани саршумори қутос ва
بهتر نمودن زود توسط کارهای علمی و سلکسیونی به نقشه گرفته شده است. قطوس که از حیوانات کم خرج و سیر در آمد است. در جوشنگوز برف بسیار میبارد. من خیلی وقتی که برف بسیار میبارد ما در همه فرما نگاه میکنیم که ماه اکتبر آمد همه قطوس‌های کلان از مردگاوت جدا میشوند. باز بالای کوه میروند. قطوس‌های کلان میتوانند خود از درندگان محافظت میکنند. قطوس از جمله حیوانی به حساب می رود که با کم علفی، حرارت پست و هوای کم اکسیژن تاب‌آور است. با نظر داشت همین زیاد نمودن سرشمار قطوس یگانه واسطه اساسی برای استفاده بیشتر چراگاه‌های بلندکوه جهت استحصال گوشت و شیر به حساب می رود. شرایط طبیعی برای تولید گوشت و شیر از حساب قطوس از همه بیشتر در بدخشان استفاده می گردد. مثلا در حدود ناحیه‌های اشکاشیم، شغنان، راشقلعه 31 و در ناحیه مرغاب زیاد از 90% استحصال گوشت و شیر از حساب قطوس ها راست می آید. در ولایت مختار کوهستان بدخشان حضورین وقت 28632 سر قطوس در پرورش و نگاهی می باشد. قطوس یکی از چارواهای افضلیتناک و از جهت اقتصادی فایده‌دار به حساب می رود، چون که تمام فصل سال اساساً از علف‌های چراگاه‌های طبیعی استفاده می برد. تأسیس کارخانه کارکرد تیپیت قطوس در ناحیه راشقلعه و کارخانه کارکرد کننده گوشت قطوس در شهر فاروق دلیل آن است که در کشور تدریجاً برای تا سطح نهایی کارکرد نمودن اشیاء خامی محلی امکانیت فراهم آورده شده است. این دستگیری و شرایط فراهم آورده حکومت کشور هوسمندی خواجگی ها را بیشتر نموده است. حالا هدف در دایره تطبیق برنامه‌های دولتی توسط زیاد کردن سرشمار قطوس با استفاده بیشتر امکانیت‌های طبیعی و از همین حساب زیاد کردن استحصال گوشت شیر با ارزش پست محسوب می‌یابد. نوروسیح عزیزالله اسکندر سعید، صدرالدین ابراهیم، اخبار. кишоварзони шаҳру деҳоти кӯло ба ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз намуданд. ин мавсим аҳли заҳмати кооперативи тиҷоратии роҳбар қосимов ки дар парвариши навъҳои гуногуни пахта таҷрибаи бой доранд аввалин шуда ба чунин пахта оғоз намуданд. гузориши раҳматалӣ назрӣ. пахтакорӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки кишвар маҳсуб ёфта дар болоравии рушди иқтисоди мамлакат ва сатҳи зиндагии мардум нақши бузург мебозад. имсол кишоварзони шаҳру деҳоти кӯлоб мувофиқи дурнамо дар майдони умумии 2860 гектар замин бо навъҳои серҳосилу ба иқлими маҳал мутобиқ пунбадона кишт карданд ки аз нашъу намо кӯракбандию ҳосили пахта маълум аст ки имсол хоҷагидорон ҳосили дилхоҳ хоҳанд гирифт. ҷамъоварии ҳосили пахтаро дар шаҳри Кӯлоб аз ҷамоати деҳоти Кӯлоб аз кооперативи тиҷоратии раҳбар Қосимов оғоз намуданд. аҳли заҳмати ин хоҷагӣ ки дар парвариши навъҳои гуногуни пахта таҷрибаи бой доранд соли ҷорӣ дар майдони 40 гектар замин пахта кишт карданд. хоҷагии мазкур солиёни зиёд аст ки ба парвариши навъҳои гуногуни пахта машғул буда дар парвариши тухмиҳои хушсифати навъҳои дӯстӣ бухоро ва хуҷанд нисбат ба дигар хоҷагиҳо пешсафанд ва тавре мушоҳида гардид кишту парвариши зери пилёнка дар хоҷагӣ нисбати солҳои қаблӣ хеле зиёд гардидааст ва умед аст ки аз ҳар як гектар аз 25 то 30 сентинери ҳосил ба даст меоранд. тибқи дастуру ҳидодҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаи шаҳр ноҳияҳо мана аз ҷумла шаҳри Кӯлоб тасмим гирифтааст ки сол то сол майдони кишти пахтара дар заминҳои кишоварзӣ зиёд намояд ва мо ният дорем ки аз заминҳо 7190 тонна пахтаи аълосифат чинда ба корхонаҳои пахтатӯзакунӣ супорем. нақшаи дурнамои кишти пахта иҷро мегардад. лозим ба ёдоварист ки имсол кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб бо истифода аз техникаи кишоварзӣ ва тухмиҳои хушсифати ба шароити иқлими минтақа мутобиқ ва бо тавсияи олимони соҳа корҳои агротехникиро сари вақт ба анҷом расониданд ва ин омил имкон дод ки тавонистанд ҳосили дилхоҳ парвариш намоянд. дар ин рӯз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб барои ҳавасмандӣ ба бонувони пахтачин ва чанд нафар тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. раҳматалӣ назрӣ, эраҷи қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор.
дар шаҳри ваҳдат аз ҷониби масъулони соҳаи энергетикии мамлакат ҷиҳати пешгирӣ ва ошкор намудани қонунвайронкунӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ тадбирҳои судманд роҳандозӣ карда мешавад. дар ин хусус Маҳмадалӣ Абдукарим гузориш медиҳад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи энергетикии мамлакат дар замони соҳиби истиқлолии ватан марҳила ба марҳила рушд намуда, дар ин давра дар манотиқи кишвар силсиланергоҳҳои барқии обӣ бунёд гардиданд. истеҳсоли энергияи сабз барои кормандони соҳаи энергетикии мамлакат кори осон набуда, ҳамзамон барои интиқол ва пурра бо нерӯи барқ таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ, ташкилоту муассисаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа айни замон тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. бо назардошти он ки истифодаи энергияи барқ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт рӯз ба рӯз меафзояд, бояд ба сабаранок ва мақсаднок истифода бурдани он сокинони мамлакат тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намоянд. рушди босуръат ва истифодаи техникаю технологияҳои муосир моро водор месозад ки дар тамоми зинаҳо аз ҷумла истеҳсол, интиқол, тақсимот ва истифодаи барқ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоем. бо ин мақсад аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти Тоҷикистон дар ноҳияҳои тобеи марказ аз ҷумла дар шаҳри ваҳдат бо муштариён корҳои тарғиботиро хуб ба роҳ мондаанд. мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳур дар давраи ҳисоботӣ зиёда 200 ҳолати қоидавайронкуниро ошкор намуда, зиёда аз 3 миллион киловатт ва ё ба маблағи 1,6 миллион сомонӣ зарарро ошкор намуданд. ҳамзамон дар ин давра мутахассисони агентӣ нисбати 360 нафар шахсони хоҷагии барқ ва кормандони шабакаҳои барқӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. аз ҷумла дар шаҳри ваҳдат 18 ҳолати қоидавайронкунӣ дар ҳаҷми 549 000 киловатт-соат ба маблағи 514 000 сомонӣ ошкор карда, нисбати 40 нафар шахсони масъули барқ ва 8 нафар шахсони масъули барқ шабакаҳои барқи шаҳри ваҳдат протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. барои истифодаи қувваи барқ бе пайвасткунӣ ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ, худсарона пайваст шудан ба шабакаҳо ва дастгоҳҳои таъминоти барқ, истифодаи қувваи барқ ва гармӣ бе асбобҳои зарурии назоратӣ ва беҳисобгирӣ ё бешартнома бо ташкилоти таъминоти қувваи барқ ва гармӣ, кандан ва шикастани тамғаҳои муқарраршудаи асбобҳои андозагирӣ, инчунин аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондоди он бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ ҳангоми набудани аломатҳои таркиби ҷиноят ҷазои маъмурӣ дар шакли ҷаримаи маъмурӣ нисбат ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз 20 то 30, ба шахсони мансабдор аз 30 то 50 ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз 200 то 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо татбиқ карда мешавад. барои содир намудани ин ҷиноят ба маблағи калон ё махсусан калон бо истифода аз вазифаи хизматӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи муташаккил ё ташкилоти ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. ҳамакнун яке аз вазифаҳои асосии раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти Тоҷикистон ки мақоми ваколатдори ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика мебошад, назорати истифодаи сабараноки нерӯи барқ ва додани тавсияҳо оид ба кам кардани хароҷоти ғайриистеҳсолии қувваи барқ мебошад. дар ин робита намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти Тоҷикистон дар ноҳияҳои тобеи марказ аз ҷумла дар шаҳри ваҳдат бо мақсади сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ пешгирӣ ва ошкор намудани қоидавайронкуниҳо дар ин самт дар оянда фаъолиятро дар масъалаи истифодаи ғайрисабараноки нерӯи барқ таҳким мебахшад. Маҳмадалӣ Абдукарим, Хайрулло Холмуминзода, Ваҳдат Ахбор.
در شهر پنجکن جلسه وسیع کمیسیای دعوتی جوانان به خدمت حربی برگزار شد که در آن محتوای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی و دیگر سندهای معیاری و حقوقی در این سمت قبول گردیده مورد آموزش قرار گرفت. گزارش دلیری بازار و خیام جورایف. خدمت به وطن حمایت مرز و بومی اجدادی و تامین صلح و ثبات است. با همین مقصد در شهر پنجکن جلسه وسیع کمیسیای دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی برگزار گردید که در آن افسران و نمایندگان کمیساریات حربی، رئیسان جماعت‌های دهات، راهبران مؤسسات تعلیمی و فعالان جامعه شرکت ورزیدند. تاکید شد که خدمت در صف قواهای مسلح کشور برای جوانان مکتب حیات، سبق جوانمردی و جسارت می باشد. جوانان دلیر و وطن پرست شهر پنجکن این مسئولیت را درک نموده امروز با افتخار در ارتش ملی خدمت می کنند. پروکراتور شهر پنجکن با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان در بین اهالی پیوسته صحبت و واخیرها گذرانده، مضمون و محتوای سندهای معیاری را به طور ساده به سمع اهالی می رساند. در این زمینه در جلسه کمیسی دعوت تیرماهی به خدمت حربی از جانب کارمندان پروکراتور شهر مضمون و محتوای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری‌های حربی و خدمت حربی، همچنین وظیفه و عهدهداری‌های اعضایان کمیساریات حربی، تشکیلات و مؤسسات و اینچنین شهروندانی که به خدمت حربی دعوت می‌شوند رسانیده شد. محض منتظم گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها است که سال‌های اخیر در شهر پنجکن نقشه دعوت به خدمت حربی پیش از مهلت اجرا می‌شود. همزمان گفته شد که طبق ماده 43 کنستیتوسیا حفظ وطن و تحکیم اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نیز همیشه تاکید می‌سازند که وطن دوستی و امنیت ملی اساس سیاست دولت میباشد. دعوت به خدمت حربی در کشور مطابق قانون درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2 مرتبه برگزار می‌گردد. به خدمت حربی شهروندانی از 18 تا 27 ساله دعوت کرده می‌شوند. مسئولان اطلاع دادند که با راه اندازی کارهای فهماندهی حس وطن دوستی جوانان بالا رفته است. همین است که شهر پنجکن در چند موسم گذشته در روزهای اول نقشه دعوت را پورا اجرا نموده ایستاده است. امروز نیز ده‌ها جوان با میل خود به کمیساریات حربی آمده عریضه خدمت پیشنهاد کردند. محض گذراندن همین گونه چاره‌بینی‌ها و صحبت و واخیرها در بین ساکنان و جوانان سنی دعوتی است که همه ساله شماره جوانانی که می‌خواهند در صف‌های قوای مسلح خدمت نمایند می‌افزاید. قابل قید است که امروزها جوانان زیاد به کمیساریات حربی شهر پنجکن مراجعت نموده برای شامل گردیدن به صف‌های قوای مسلح جمهوری تاجیکستان عریضه‌های خود را پیشنهاد می‌نمایند. ضمن شنیدن گزارش مسئولین اوید بر رفت آمادگی به دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی، توجه اعضایان کمیسیای دعوت و حاضرین به توسعه کارهای ترغیباتی با جوانان سنی دعوتی و والدین آنها، سهمگذاری فعالان به این معرکه مهم دولتی به حسابگیری صحیح ذخیره‌های دعوتی و دیگر تدبیرهای تشکیلی در این سمت جلب کرده، وظیفه‌های همه نیازهای وابسته به این معرکه مهم سیاسی و دولتی معین و مشخص کرده شد. دلیری بازار، خیام جورایف، شهر پنجکن، اخبار. اما سال 18 август در جمهوری تاجیکستان عیدی کسبی طبیبان تجلیل کرده می شود. به این مناسبت در شهر و نویاهای مملکت چاره‌بینی‌های گوناگون برگزار گردید. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. در مؤسسه دولتی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان با نام اکاشریف جوریف بخشیده به عید کسبی طبیبان تاجیکستان همایش برگزار گردید که در آن رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، رهبران مؤسسه‌های تندرستی ولایت‌ها و شهر و نوحیه‌ها و دایره وسیع کارمندان ساحه اشتراک نمودند. در درآمدگاه بینای مؤسسه دولتی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان با نام اکاشریف جوریف دستاوردهای کارمندان ساحه تندرستی، تجهیزات‌های طبی و داروهای استحصال وطنی به نمایش گذاشته شد. اما سال 18 август در جمهوری تاجیکستان عید کسبی طبیبان و زادروز عالم، فیلسوف و حکیم تاجیک ابوعلی ابن سینا راست می‌آید که آن بسارمزی است. در دوران صاحب استقلال دولتی به رشد ساحه تندرستی در تاجیکستان توجه خاصه ظاهر گردیده، در نتیجه ساحه به طور چشم‌رس پیشرفت نمود. اگر در کشور تا سال 1991 همگی 2862 مؤسسه تندرستی فعالیت می‌کرد، حالا این شماره در سال 2025 به 5254 عدد رسیده است. تا به حالت 6 ماهه اول سال 2025 در مؤسسه‌های تندرستی مملکت 22150 نفر طبیب و 63783 نفر
кормандони миёнаи тиббӣ кор мекунанд ки нишон дод нисбат ба соли гузашта 12.4 ва 2% зиёд мебошад. маҳз зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кормандони соҳаи тандурустии мамлакат давоми солҳои охир тавонистанд бо ҷорӣ намудани як қатор усулҳои нави ташхис ва табобат сатҳи хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ монанд. дар идомаи чорабинӣ як қатор кормандони хизматнишондодаи соҳа бо мукофотҳои соҳавӣ ва ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. имрӯз дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии шифобахш вобаста ба рӯзи кормандони тиб ва зодрӯзи Абуалӣ ибн Сино чорабинӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки дар ин рӯз 1045 сол муқаддам яке аз фарзандони номовари тоҷик, олим, файласуф ва тибби машҳури олам Абуалӣ ибн Сино ба дунё омадааст ва имрӯз табибони тоҷик бо ифтихор худро ворисони Сино меноманд. маврид ба зикр аст ки давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамеша ба рушди соҳаи нигаҳдории тандурустӣ ва таъмини шароити моддию маънавии кормандони тиб таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар ин самт корҳои назаррас анҷом медиҳанд. ин аст ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ соҳаи тиб ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида муассисаҳои тиббӣ бо дастгоҳҳои муосири ташхисию табобатӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. имрӯзҳо як зумра амалиётҳои мураккаби ҷарроҳӣ низ дар дохили мамлакат ба роҳ монда шудааст. дар ҳама давру замон солимии ҷомеа, солимии миллат, давлату минтақа ва дар умум сайёра дониста мешуд. дар анҷоми чорабинии бахшида ба рӯзи табибон мутахассисони соҳа ва кормандони муассисаи давлатии маркази миллии тибби шифобахш бо мукофоту ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб ҳамоиш доир гардид таҷлили бо тантанаи рӯзи табибон ки дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола қайд мегардад шаҳодати таваҷҷӯҳ ва дастгирии табибони тоҷик мебошад. хушбахтона имрӯз дар дурдастарин деҳоти мамлакат сокинон аз хизматрасонии сифатан хуби соҳаи тандурустӣ баҳравар буда мушкилоти норасоии кадрҳои баландихтисоси соҳа ва камбуди беморхона марказу бунгоҳҳои тиббӣ марҳила ба марҳила бартараф карда шуд. дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат беморхонаҳо бунёду навсозӣ гардида бо шароити хуби корӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳа таъмин шуданд ки дар баланд гардидани сифати хизматрасонии тиббӣ ва муолиҷаи саривақтии беморон ин омил замина гузошт. ҳамчунин иброз шуд ки маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ соли 2019 аккредитатсияи муассисаҳои илмӣ ва табобатиро гузашт. ҳамзамон протоколҳои ташхис ва табобати бемории саратон пурра ба забони тоҷикӣ тарҷума ва таҳия гардид. дар фарҷоми чорабинӣ як қатор кормандони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ ки фаъолияти самарабахшу назаррас доранд бо сипоснома ва ифтихорнома қадрдонӣ карда шуданд. дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб ҷаласаи тантанавӣ баргузор гардид. нахуст масъулини вилоят собиқадорону кормандони соҳаи тандурустии вилоятро ба муносибати иди касбияшон табрику таҳният гуфта изҳор доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша ба рушди соҳаи тандурустӣ ва таъмини шароити моддию маънавии кормандони тиб таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар ин самт корҳои назаррас анҷом дода мешавад. аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ чун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати тоҷикистон қарор гирифта барои рушди фаъолияти соҳа марҳила ба марҳила тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. бояд гуфт ки дар ҳама давру замон солимии ҷомеа солимии миллат давлату минтақа ва дар умум сайёра дониста мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саломатии аҳолиро боигарии асосии давлату миллат номиданд. бо мақсади ард гузоштан ба хизматҳои кормандони соҳаи тандурустӣ ва заҳмату талошҳои онҳо дар самти ба роҳ мондани муолиҷа ташхису табобат ва пешгирии бемориҳои сироятию ғайрисироятӣ ҳамасола 18 август аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҳамчун рӯзи касбии табибон эълон гардида тибқи қонунгузории кишвар ба номгӯи идҳои давлатӣ ворид шудааст. кормандони соҳаи тандурустӣ баҳри пешбурди соҳа ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиб татбиқи стратегия ва барномаҳои миллии давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ солимии аҳолӣ усулҳои наву муосири муоинаву муолиҷаро ба роҳ монда дар ин давра ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардиданд. дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ба як зумра фаъолони соҳа сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон тақдим карда шуд.
дар ноҳияи Данғара ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб ҷамъомади бошукӯҳ доир гардид. Ин чорабинӣ ки дар сани бинои муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии нури тибби деҳаи Ғиҷоваки ҷамъияти деҳоти Пушинг баргузор карда шуд. Дар он табибон, устодону кормандони донишгоҳу коллеҷҳои тиббии ноҳия ва дигар кормандони ин ниҳод иштирок намуданд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷамъомадагонро ки аксарияташон ходимони муассисаҳои тиббии вилоятанд ба ифтихори иди касбияшон таҳният гуфта таъкид намуданд ки соҳаи тандурустӣ ҳамчун самти асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба таври рӯзафзун рушд намуда бо биноҳои замонавӣ, таҷҳизоти муосир, табибони таҷрибадору соҳибтахассус таъмин ва вазъи хизматрасонии тиббӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. гуфта шуд ки бинои муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббии нури тибби деҳаи Ғиҷовак низ дар баробари хизмати босифати тиббӣ расонидан ба сокинони деҳоти Пушинг ҳамчунин дар соҳибкасб намудани ҷавонони деҳот дар соҳаи тандурустӣ фаъолияти пурсамар дорад. дар вазъияти муносиб якчанд нафар кормандон аз муассисаҳои тандурустии ҳудудии ноҳия ки давоми як соли охир бо фаъолияти назарраси худ дар ҳифзу беҳсозии саломатии аҳолӣ ҳиссаи арзанда гузоштаанд бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ карда шуданд. қисмати дигари чорабинӣ бо барномаи рангини омоданамудаи аҳли фарҳанги ноҳия хотима ёфт ки дар он ҳунармандони касбӣ бо суруду таронаҳои дилошуб табъи ҳозиринро шод гардониданд. ҳамчунин дар шаҳри Левакан низ ба хотири таҷлил аз рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ бо иштироки васеи табибон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр чорабинии идона баргузор карда шуд. иштирокдорон бо ифтихороти зиёд аз шароиту имконоти фароҳамгардидаи соҳа иброз доштанд ки давоми соҳибистиқлолии кишвар баҳри табибон беҳтарин имконот ва таҷҳизоти зарурии соҳа фароҳам оварда шудааст ки имрӯз кормандон аз он ба таври васеъ баҳравар гардида истоданд. бунёди 20 иншооти соҳаи тандурустӣ ворид гардидани зиёда аз 40 дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат дар шаҳри Леваканд аз дастовардҳои арзишманди даврони соҳибистиқлолии мамлакат арзёбӣ карда мешавад. ҳамзамон бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати такмили ихтисос ва баландбардоштани малакаи кормандон 3 нафар аз табибони беморхонаи марказии шаҳр дар хориҷи кишвар ба таҳсил фаро гирифта шуданд ки ин иқдом судманд ва саривақтӣ маънидод мегардад. имрӯзҳо дар ҳама шӯъбаҳои беморхонаи марказии шаҳри Леваканд бо истифода аз дастгоҳҳои замонавӣ ташхиси беморон осон гардида баъд аз муоина ба табобат фаро гирифта мешаванд. тавре зикр шуд солҳои қабл барои ташхису табобат аксари сокинон ба маркази вилоят ва ҷумҳурӣ мерафтанд. ҳамакнун бо фароҳам гардидани шароити беҳтари ташхису табобат метавонанд дар назди хонаҳои истиқоматии хеш ба ташхису табобат фаро гирифта шаванд. зимни чорабинии имрӯза ба чанде аз табибони собиқадори шаҳр тӯҳфаву сипосномаҳо тақдим гардид. дар анҷом аҳли ҳунари фарҳанги шаҳр бо суруду таронаҳои ватандӯстона табъи иштирокдоронро болида гардониданд. рӯзи кормандони тиб дар шаҳри Левакан дар як сатҳи баланди идона таҷлил карда шуд. дар беморхонаи марказии ноҳияи 5 ба ифтихори рӯзи кормандони соҳаи тиб ҳамоиши маърифатӣ доир гардид ки зимни он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кормандони соҳа иштирок намуда аз таваҷҷӯҳ дастгириҳои рӯзафзуни роҳбарияти олии мамлакат ва беҳтар гаштани шароиту имконоти ташхису табобат баҳри кормандон ёдовар гардиданд. масъулин тамоми ворисони синоро ба ин саҳнаи фархунда таҳният гуфта саҳми онҳоро дар ҳифзи солимии ҷомеа муҳим арзёбӣ доштанд. таҷлили ин саҳнаи муҳим аз таваҷҷӯҳи ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳавасмандии табибон маънидод карда мешавад. ин аст ки ҳамасола дар доираи бунёдкориҳо бахшида ба ҷашни пурифтихори миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ баробари дигар самтҳо ба бунёди иншооти соҳаи тандурустӣ низ диққати махсус равона гардида ҷиҳати беҳтару хубтар ба роҳ мондани фаъолияти табибон дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат дастрас мегардад. ҳоло дар ноҳия 5 беморхонаи рақамӣ 12 маркази саломатӣ ва 34 бунгоҳи тиббӣ дар марказ ва деҳоти ҳудуди ноҳия фаъолият дошта кормандон бо дасту дили пок ҳамарӯза ба сокинон хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. тавре қайд гардид дар раванди созандагиҳо бо саҳми соҳибкорону шахсони эҳсонкор 8 бунгоҳи тиббӣ бунёд ёфта дар 3 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар идомаи чорабинии имрӯза як қатор кормандони фаъоли соҳа бо тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ карда шуданд.
дар ноҳияи кушониён низ бахшида ба рӯзи касбии кормандони соҳаи тиб чорабинӣ доир карда шуд. Нахуст масъулин зимни баромади худ изҳор доштанд ки дар кишвари маҳбубамон аз ҷумла ноҳияи кушониён таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифзи саломатии омма ҳамчун соҳаи афзалиятнок таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва нигоҳдории тандурустии аҳолӣ, пешгирии гирифторшавии одамон аз касалиҳои гуногун, беҳдошти фаъолияти беморхонаву муолиҷагоҳҳо, муассисаҳои дигари тиббӣ чораҳои муассир андешида мешавад. Пайваста қабул ва амалӣ гардонидани барномаву стратегияҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ вобаста ба соҳаи тандурустӣ аз таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати мамлакат, хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён низ ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин раванд ба соҳаи тандурустии ноҳия аҳамияти аввалин дараҷа дода, баҳри пешбурди соҳа ва дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ, бунёди иншооти муосири тиббӣ ва таъмин намудани онҳо бо технологияҳои навтарини ташхису табобат бо маром идома медиҳад. дар фарҷом ба як қатор пешсафони соҳаи тандурустӣ ва шахсоне ки бо кору пайкори худ ва пешрафти соҳа саҳми бориз гузоштаанд бо унвонҳои соҳавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. иди касбии кормандони соҳаи тиб дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо ташкили чорабинии ҷашнӣ бошукӯҳ таҷлил карда шуд. Дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони соҳаи тандурустӣ ва дигар сохторҳои гуногун иштирок ва суханронӣ намуданд. Нотихон зикр доштанд ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба тадриҷ рушд ёфтани соҳаи тандурустӣ дар мамлакат далолат аз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати кишвар ба ин соҳа ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасониҳои тиббӣ дар мамлакат мебошад, ки давра ба давра ҷиҳати амалисозии ин ҳадафҳои шоиста натиҷаҳо мусбӣ ва дастовардҳо афзоянда дониста мешавад. таъкид гардид ки айни замон вобаста ба рушди соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ заминаҳои мусоид фароҳам оварда шуда токунун як зумра ҳадафҳои муҳиму мушаххас амалӣ гардида, оиди боз ҳам беҳтаршавии сатҳи хизматрасониҳои сифатноки тиббӣ, татбиқи тадбирҳои иловагӣ барои давраҳои оянда роҳандозӣ шудааст. аз шумори 380 иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ дар ноҳия ки ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ нақшагузорӣ гардидааст, 26 иншоот дар соҳаи тандурустӣ мебошад. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва деҳаҳои дурдасти ноҳия бинои нави беморхона, марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ бунёд гардида, шароити мусоиди хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон бо мақсади омода намудани мутахассисони соҳавӣ дар ноҳия, муассисаи таълимии коллеҷи тиббӣ низ фаъолият мекунад, ки ба рушди соҳа заминагузор аст. дар идомаи чорабинӣ як зумра фаъолон, кормандони муваффақи соҳаи тиб ки баҳри ҳифзи солимии ҷомеа ва иҷрои содиқонаи рисолати касбӣ фаъолияти намунавӣ нишон додаанд, бо сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин озмуни ноҳиявӣ қаблан роҳандозишудаи табиби беҳтарин, шуъба ва муассисаи беҳтарин ҷамъбаст шуда, ғолибон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. баҳри болидахотирии иштирокдорон дар қисмати ниҳоии чорабинӣ барномаи рангини фарҳангии ҳунармандони ноҳия бо пешниҳоди суруду таронаҳои тараннумгари мавзӯъҳои истиқлолу озодӣ ва ватандӯстона, ки фазои фараҳбахшро танин андоз буд, ба ҳусни чорабинии идона шукӯҳи бештар бахшид. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон низ бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб ҳамоиши ҷашнӣ баргузор гардид. қабл аз оғози чорабинии тантанавӣ дар даромадгоҳи қасри фарҳанги ноҳия, меҳмонон аз намоиши дастовардҳои табибон ва намунаи гиёҳҳои шифобахш ки дар Тоҷикистон мерӯянд дидан намуданд. дар оғози чорабинӣ иброз шуд ки чун дигар соҳаҳои афзалиятнок дар замони соҳибистиқлолӣ, соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, барои рушди ҳамаҷонибаи соҳа барномаҳои давлатӣ таҳия ва қабул шуданд. имрӯз дар дурдасттарин деҳоти мамлакат барои сокинон хизматрасонии босифати тиббӣ бо тарзу усули муосири корбарӣ пешниҳод мешавад ва марҳила ба марҳила инфраструктури соҳаи тиб дар маҳал мукаммал гардида истодааст. бунёду навсозии беморхонаи марказии ноҳияи ёвон аз ҷумлаи тадбирҳои самарабахши ҳукумати мамлакат дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ маҳсуб ёфта, имрӯз дар он муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ насб шудааст, ки дар ташхису табобат кори табибонро осон месозанд. қайд гашт ки ҳама ин дастовардҳо ба шарофати соҳибистиқлолӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди соҳаи тандурустӣ ба даст омада, ворисони ҳакими бузург Абу Алӣ ибн Синоро дар иҷрои масъулияти бузурги ба зимма дошта даҳчанд мекунад.
дар ҷараёни чорабинӣ як қатор табибони беморхонаи марказӣ ва дигар муассисаҳои тиббии ноҳия бо нишони аълочии тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон қадрдонӣ гардиданд. чорабинии тантанавӣ бо барномаи рангини фарҳангӣ ки аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи ёвон омода гардида буд манзури иштирокчиён карда шуд. рӯзи кормандони соҳаи тиб имсол ба 145-солагии зодрӯзи олим, файласуф ва ҳакими тоҷик Абуалӣ ибни Сино рост омад ки осори гаронбаҳояш ганҷи бебаҳои илм ва роҳнамои тамоми табибони олам ба ҳисоб меравад. бо мақсади қадршиносӣ аз хизматҳои шоёни кормандони соҳаи тиб дар маркази вилояти Соғд, шаҳри Хуҷанд чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ роҳбарияти вилояти Соғд ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ иброз намуданд ки тавассути дастгирӣ ва кӯмакҳои доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи тандурустии мамлакат аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада дар самти беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ корҳои назаррас ба анҷом расонида шуд. бунёд, таъмиру тармим ва таъмини муассисаҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ, нақлиёти ёрии таъҷилӣ ва ба роҳ мондани усулҳои нави ташхису табобат шаҳодати гуфтаҳои болост. таъкид гардид ки тибқи нақша соли равон сохтмон, навсозӣ ва таъмири 101 иншооти соҳаи тандурустӣ аз ҷумла сохтмони 15 бинои нав ва таъмири 86 шуъбаву муассисаҳои тиббӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба нақша гирифта шудааст. соли ҷорӣ барои таъмири 18 муассисаи тандурустии маркази вилоят аз буҷаи вилоят 13.6 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. гузашта аз ин имсол бо иштироки сарвари давлат бунгоҳи саломатии Шамсоботи деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, беморхонаи минтақавии деҳоти Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент ва маркази саломатии деҳоти Қалъаи Дӯст дар ноҳияи Деваштич ифтитоҳ гардида, ҳамзамон тариқи маҷозӣ беморхонаи минтақавии рақами 6 ноҳияи Айнӣ, ду маркази саломатӣ, бунгоҳи саломатӣ ва бинои иловагии беморхонаи Пӯст ва Зуҳравии шаҳри Панҷакент ба истифода дода шуданд. имрӯзҳо сохтмони биноҳои иловагӣ дар маркази клиникавии эндокринологӣ, саратоншиносӣ, беморхонаи клиникавии бачагонаи вилоятӣ, беморхонаи шаҳрии рақами 1 дар шаҳри Хуҷанд ва беморхонаи марказӣ дар ноҳияи Мастшоҳ бо маром идома дорад. гуфта шуд ки алҳол дар муассисаҳои тиббии вилоят 5352 нафар табиб, 17579 нафар корманди миёнаи тиб ва садҳо кормандони ёрирасон фаъолият доранд. баъди таҳлили вазъи соҳа дар фазои тантанавӣ як қатор табибон ва собиқадорони соҳаи тандурустӣ бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд сарфароз гардиданд. дар охир баҳри болидахотирии кормандони соҳаи тиб барномаи фарҳангӣ пешкаш карда шуд. ҳамасола 18 август дар Тоҷикистон рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил карда мешавад. ин рӯз ба таваллуди донишманди бузурги тоҷику форс Абуалӣ ибни Сино рост меояд. ба ин муносибат дар шаҳри Ҳисор ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид ки дар он доираи васеъи кормандони соҳаи тиб ва намояндагони дигар бахшу сохторҳо иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар ҳудуди шаҳри Ҳисор 114 муассисаи тиббии давлатию хусусӣ фаъолият менамоянд ки дар онҳо наздик ба 2500 кормандони соҳа ба аҳолӣ хизматрасонӣ мекунанд. дар баробари ин дар мавзеъҳои хушбоду ҳаво муассисаҳои сайёҳию солимгардонӣ аз қабили Шоҳанбарӣ, Сатурн ва Сангчашма мавҷуданд ки на танҳо аз дохил балки аз хориҷи мамлакат низ ба ин мавзеъҳо омада табобат мегиранд. соҳаи тандурустӣ пайваста зери таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳукумати мамлакат қарор дошта, марҳила ба марҳила кормандони соҳаи тиб бо шароити наву замонавии хизматрасонӣ ва таҷҳизоту дастгоҳҳои соҳавӣ таъмин карда мешаванд. ин аст ки дар доираи нақша чорабиниҳо ба муносибати таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор бунёди 44 муассисаи соҳаи тандурустӣ ба нақша гирифта шудааст ва то имрӯз 13 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. соли 2025 барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ 74.3 миллион сомонӣ ба соҳаи тиб равона карда шудааст ки 21.6% маблағи умумии буҷети
شهر را تشکیل می‌دهد. در ادامه همایش جهت قدردانی زحمت‌های شبانه‌روزی کارمندان ساحه به 10 نفر نشان سریسینگی علوچی ساحه تندرستی تاجیکستان تقدیم گردیده زمره از فعالان برای سهم مناسب گذاشتن در سمت سالمی جامعه با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار سرفراز گردانیده شدند. در انتهای چهاربینی تنتنوی برنامه رنگین فرهنگی از جانب اهل هنر پیشکش حاضرین کرده شد. همزمان بخشیده بر روز طبیبان تاجیکستان در دهه حاصلات شهر حصار در دایره همکاری‌های حکومت کشور با شریکان رشد یک بنگاه سلامتی زمانوی مورد بهره برداری قرار گرفت که دارای 4 حجره کاری بوده برای زیاده از 400 خواجگی خدمت رسانی خواهد کرد. بنگاه با دستگاه تشخیص اولتراسادایی تامین گردیده دارای شرایط معاصر خدمت رسانی طبی می باشد و طبیبان موافق رجه تصدیق گردیده معالجه بیماران را اکنون در دهه‌شان به راه می‌مانند. در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با تشکیل یک همایش علمی عملی نتیجه فعالیت سال خوانشی 2024-2025 در سمت فعالیت مؤسسه‌های تا مکتبی نتیجه گیری شده. نقشه ها برای سال نو خوانش تحریزی گردیدند. گزارش همکاران ما. در طلول مؤسسه تحصیلات تومکتبی رقم 36 ناحیه شاه منصور مشورت انعنوی августи مربیان و مدیران باغچه کودکانه برگزار گردید. در آن مسئولین ساحه معارف ناحیه، مربیان، سابقه‌داران و راهبران مؤسسه‌های تومکتبی شرکت ورزیده دایر به نتیجه گیری فعالیت مؤسسه‌های تحصیلات تومکتبی در سال تحصیلی گذشته جمع‌بست کرده وظیفه‌ها برای سال‌های نو تحصیل معین کرده شده. تاکید گردید که بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در زمینه تومکتبی و جلب بیشتر کودکان با باغچه‌ها از سمت‌های مهم فعالیت ساحه به شمار می‌رود. مسئولین شعبه معارف ناحیه شاه منصور ذکر نمودند که با دستگیری حکومت جمهوری و مقامات اجرایی محلی شرایط مؤسسه‌های تومکتبی سال به سال بهتر گردیده تجهیزانیدن باغچه‌ها با موادهای تعلیمی و لوازمات زمانوی ادامه دارد. مشورت августи همچون فضای مبادله تجربه و تحلیل دستاوردهای ساحه تومکتبی با پیشرفت منبعد ساحه و آمادگی به سال نو تحصیل زمینه مساعد فراهم آورد. بینندگان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و سویشترات منو داریم. سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 19 августи سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 15-20 درجه، روزانه 27-32 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه، روزانه 18-23 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 درجه، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه دامنکوی شبانه 15-20 درجه، روزانه 28-33 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 17-20 درجه، روزانه 29-34 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه 7-12 درجه، روزانه 21-26 درجه گرم می‌شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 17-20 درجه، روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه 11-16 درجه، روزانه 27-32 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا شبانه 20-22 درجه، روزانه 34-36 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تاب خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.